మీ ప్రోగ్రామ్ ఫషాని మిసిల్సిలాగే కురికి ప్రోగ్రామ్ నిమ్మాలీరు వాహకొసో హిసాబు den lutuge faanuge qawme algonu men mi kiya qawmuge wahaken algonu e bajhe balala mang Allah amru fula komme gotiga wis hagegatuga lutu alayhi salam ekale faanuge bodu bebe ibrahim alayhi salam dukura wafa vadagati madinat saduma den uturu bituge rashekam mewani urdunge uturu bituge rashe e Palestina balafe Palestinuge mi dekunu bituge rashe gotuga beleveni den mirashaki lutuge faanuge nasaba gulumen oi rashe nune ewaha kalgon mi dakkan jehni misalaka solihuge faanuge qawm eham mi solihuge faanuge nasaba gulifawa qawmen e qawmaki huduge faanuge qawm ekale faanuge nasaba gulifawa qawmen mi adi faatun algon men misaka wahadakma shoaibge faanuge qawm eves ekale faanu nasaba gulifawa ekamaku lutuge faanu mi wadanne vi rashaki ekale faanuge nasaba ahulu verinna egota gulifawa rashe nune fahun etanu befulaga kan balati ma ahulu verin etaage tereng mi himeni wadanna wani ehwima nasaba gulifawa rashe nune mi dannawan jiheni e zamanuga duniyega ulunu emme bodeti fajirun ulunu gawme gotuga mi wani sadum nota emme nulafa mihun emme gina kuvverin ulemundiya tane gotuga faha kurve taneke sadumaki adi kafiru mihun emme nuwa nulafa mihun ulemundiya tane gotuga embeleveni mibamihunaki magfere baykaman ebade lutuwa baykaman ebade munkaraytakan araganna baykaman ebade munkaraytan nahi nukura baykamave ei nubakantatta timage lomatiga hingamun dairugoves ekan huttuwan ule evves miheku emihunge terega netun ehme mi mujtama me fennani e mujtama terega viyanuda kantatan amam hamako magumatiga hingamun dairuves ekankama behe gotun evves ecche bunana miheku nem mujtama ege gotuba den etana meka Allahuge rasulako wanannamage emihunna message iva ade mujtama gotuga mi annani adi ege ituna ekankama wagide mujtama gotuga misalaka algon mennes mi algon menge mujtama uge mi bayin halatan anneruga bay dostu hindunu mi program ichi adu hali algon mennen ebenge nota bay fara news kiyale me ebenge miskittoga hunna ichi waga genda wahaka ichi adeka adi genda ati mi kommes beka vikalima ebeka gannakan hewima ega maneki wakkan kura mi haya support kura bayaku eba ude mujtama uge terega ekan mi lutuge faano gawman algon men nisbekku mikala wahaka bala remihunga mujtama goti mulin feturifa egota ekandata emihun qabul kuramun ebade waageki komme kahada miheku komme pada nubakame kurikam gavese support kura mihun neti bi ekan mana kura evs farate nete algon men me fenani by far algon men nge terega ekan kan huttu mattaka ele fiyortoge sababun mikan kan engen dakan ehmima emihun e kuri kandatoge nubakan visna devu mattaka hagegatuga Lut alayhi salam etana wadage mi masakke pulu kurawwan fettevi musanta ade mi demme Sheikh Ibrahim fa kore nukta ta ki awul menna ki Qur'anuge muriti ayatakun Lutge fanuge wa kata awul menna ki ade ba fa waru awul menna hama fennan hori hagigeta den Lutge fanu gawmuge mi hun nan nisbeko wa dakar emme bodu awul menna fa koreve emme nuba gotegga emihun emme aamu gotegga koromandiya amale gotuga Qur'anu gaskit Qur'anu gas faaka famati emihun jinsuge gulun ehnnonto me hingomuge kantata me hagigatuga me Qur'anu hikayat algon menna ganes dewa fa gota badaruga ege kuriga insani tarihu gaves efada kame fenna ne emihun mulin alan taaraf koggen bani adamuge teren waake adamu deringe tere gena noba sumpa nulafa kamen asloga em fahish kandata ko tere hemene emme noba ek kandata ehmema mi hagigatu emihunge mi noba kandata kurumuge list ituru kuren india waravs aturu kam bodu amale mikamuge natija gotun hagigatu Allah subhanahu wa taala Lut alayhi salam e qawma fonuruni emihunna ekama be gotun nasehe tere emihunge e noba amaltakun ekkibawe Allahge magar ujwa umattaka ade algondu wasvi Ibrahim Muhammaduge wahaka adi Musa Nizar wahakes kodai chetur kollana
ඒ මි සදු මිහුන්නකි ඒරුමි එජ්ජුසු ගොළුම් හිඟුමුග හද්දෆානාලා බයිකන් කීයත් කුරානු අල්ගොන් මෙන්න එබ දෙහව අදි එපද වියානුදා හඩිහුතු රමලත කුරායරු එමල්තෙන් එමිහෙන් කුරණි එම්මන ෆෙන්න ගොත අදි එම්මන එංගේ ගොත එවස් කහලා ෆොරුමන් නූනියා මිහුන්න එකහරිකා ගොතක නුන් එමිහෙන් එකන්තත කුරණි එකම් වෙස් අල්ගොන් මෙන්න කීයත් කුරානු අදි රසූලාගේ සුන්නතුම් වෙස් දෙහව එකන්ත කුරාන් එමිහුන් රේගණ අදි දුවාල එගොතකස් නුබල adi e konta kurumundaru gamihinga majlis tahuga midanne yamihin eki kantattoga baabwa hama bodati majlis tahuga mikanta kurakama algonmenna kiritu qur'anu mes adi bay ilmverin liwwa fa liuntakma sabitwe enkaw mimihunga mi amalta miha hisaba diumu mimis mihunna atwedane kofa akun salame kuruma mimihunna nasihattere wadaiga inzar koddewuma Allah subhanahu wa ta'ala lutufan saduma fonu mikamga ilmverin liwwa mi onnani den mimihunga mi nuba amalta addufanala diyakama mikantata algunmenna kiritu qur'anu wara saaf kon ebe enge ay ankabut suratu ka 29 mi deyatu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawa fe walutan iz qala liqaumihi innakum latawtuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin innakum latawtuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar fama kana jawab qaumihi illa an qalu tina bi'azabillah mi wara sarihakon Allah subhanahu wa ta'ala mi ayattaga angah miwani lutugu faanu ekelega faanu gaw mi hunna vidalwiye alam tagu tereng evves mihako miga kuri nugenna wargu fahishahe nuni jinsi eduntake nuba kantetteke tiyabami ham kashwarun gines gannani hije ham kashwarun tiyabami hun anhinun duko liwat kuruma muda ferigatuma ehni hen nuba amaltaka adi kantata tiyabami hunga mujtamaga nahi kurawa fa munkaratas kalem tiyabami hun gannani hije kalega faanuga basfulu tedukamga wani nama main Allah hazratun timammenna ega azab dakwasha mihim bunun nun ehin jawabe ekelega faanu gawmun mihunga faratin liwadanu gannawa eme Ibrahim isharai kore fadein emihun liwatu kurmuga iturun huriha nilafaha kame magu feruma nuba aniya kuruma mifada huriha kame kura bayakamga algun menna mi ayatakun eba sabitu den jamil algonda mi faha korweni emihunge hin harukashikam mitag emihun ama siidelan ebunani tiya dakkawa wahak fulaki te dekkama wanya Allah azabunikan genes deva balla washe ka defan alefan te dakkawa wahak fulai te dukama wanya ehme mami ilmene sifa kurawani erashuge mi hunaki waran hinharu kashi bayge gotuga em akhlaqi kandata mi goswe viyanuda wegen diumge sabun emihunge hituga Allah subhanahu wa taala harukashikan lawwafa e hituge harukashikan emihunna ege sabun mi hardana imanaka hamen awma magu bandu wegen da kamekkamuga miwani em algon men mi adak bahakum bonakum wanya enage hitun mi imankamge ruh ashagatumge ba nigula gane wegen da kala kame miyoti medore fe hin harukashi wegen dium tobiyatu goes harukashi kamen ekule wegen dium emima mi lutuge faanuge gaumuge mihunge halatu oy goy bayan ko devwa Allah subhanahu wa taala suratu shuara ge satek fastulos fahaka satek fastulos hayga wahi kurwa funani atatuna dhukrana min alalamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun aadun maaneki tiyabami hun haddawa budku raskalange tiyabami hun taka haddawa halal kurwa fawa ambin duko tiyabami hun mistunge tereng firihinuna gavani heye adi kin heye tiyabami hun naki man Allahuge hududuta fahanala daabeke ehem wima e hududuta tereng emme khas en hudude gotuga Allah algon menna mi angawa devani halal kurevi ambimiha ekiga mi onna gulum bevum e gulumuge badaluga emihun liwat kuruma ejinsu gulum hinguma mi kantata kurakama mi algon menna kirit quranuge mi basfulutakun saaf engigen dani ade Ibrahim me mufassirum vidal wagatuga emihun dem jamil vidal hun emihun majlis ta hogas emihun kantata kuramundiyei adi emihun kantata sirren nukurehనందు hama yak emihun e gurwatulakamabe mehar magwatin damyak kunja ena timaya to nota ena anakakatto libeni mihen hama me adi miga tora mujahid wayan kurabagatuga emihun majlis ta hoga nota emihun nadi ta hoga eta tibegen ebbe kanebeka enuba fahisha matan hinga kamabe ade mihar algun mi faakoro megenda nukta ki Allah subhanahu wa ta'ala Lut alayhi salam egawmaka funun kama behegotun ade egawmegge
මීස්තකුන් කරමුන් එන්දිය නොබෑ නොගෆා අමලෙගේ වාහක මිකන් කීත කුර්ආනුග මේ සිෆ කරවා ෆාවා ගොත බදාරුග දෙමාගුණ මෙන්න ෆාගන් හිජ ෂේඛ් ජමීල් වසදී ෂේඛ් ඉබ්‍රාහිම් දොස්සේ ගෙන්නේ ආයත මිකමාගුල ගොතුන් සූරතුල් ආරාෆුග අඩිහවන ආයතුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවා ෆා ගොතන් අගුණ බදාරුග ඒ අමල් සිෆ කරවා ෆාවනි ෆාහිෂාගේ ගොතුග آياتك الله سبحانه وتعالى وحكرة ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين الموري ميدالواني مي لطغفان كلفان قوم ميهن غاتا غوس ميدالوي تبا ميهن تبا مي دنيا هن بس باكو مي كوري نكرا فدا فاحش كندته گنس گنني هي ميتاغ فاحش نوت فاحشة مي لفظ عربي هوغا ಬೇಣಕಂ ಉಳೆ ಮಾನತಕ ಬದಾರುಗ ಇಬ್ನ್ ಕಸೀರ್ ವಸದಿ hen tafsir gun sidalwa gotuga me fahish metanuga ಬೇಣಕ ಫೆಮರಿ ei hadi huturu kamuge nihayata haddu fanala den emme hadi murdar me fa kurma me kan noba kan ta gutines emme huturu kam bodati amalta gotuga me fahisha aray bohoga me ಬೇಣಂ korevene ehmema efada noba sifa libigenwa noba amale gotuga kiyet qur'anuga mikan sifa korafan nuami sabenne ei Allah subhanahu wa taala agulmenge adamuge darin mi duniya fonwa fane duniya taamir ko duniya agulmenge nasrata demigendi dane goy medu korwa agulmenge mi darifas ko demigen dani halal gotuga koreve kayaveni tereng ei anhenaka firiheni ka guligen mi agulmenge nasro demigen dani ad ei halal gotuga agulmenne e darifas ko mi kuriya dana got ehnames e gudurati fitri ಕಾನೂನ ಎಕ್ಕಿಬಾವೆ ಎಮೀಹುಂ ಮಿ ಮುಳಿಂ ಆ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿಗಿನಸ್ಕತಿ ಏಗೆ ಹುತುರುಕಂ ಬೋಡುವೆಗೆಂ ವಾ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಮೀಕಂ ಕುರ್ಆನ್ ಗಸಿಫ ಕುರವಾ ಫಣಿ ಇದೆನ್ನೆ ಗೊತ್ತ ದೆನ್ ಮುಸಾನಿ ಸರ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾರುಗ ಮಿ ಹಾರ್ ಮಿ ವದವಿಗೆ ಮಿ ಉಳವೆನಿ ಲೂತ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಗ ರಿಸಾಲತುಗೆ ತೆರಿಯ ಲೂತ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ರಸೂಲುಕಮ ಫಣುವಿ ಮಿ ಸದೂಮ್ಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಎಬಾ ಮಿಹುಂ ಕಿಬಾಗವ ಮಿ ಫಾಸಿದ್ ಅಖ್ಲಾಕಿ ಕಂತತ್ತಕ ಮುಂಕರಾಯತಂ ಹಂದಾಂ ಕೊದ್ದೆವ್ವ adi mi ejjinsuwe gulun hinguma liwat kurma mikandatta ei harankam ekam bayan koddevuma laduweti vuma goalum ngeto mi wara muhimmu wahake rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ge sunnani idha lam tastahi fasna ma shita kale ladunu gannakam beenukame kurashe aslu beenukame kurashe etage anna maaneki beenukame kurane ehve muttama gole mihunge kibang laduwetikan kendijjeya den algon menna mi janawar usul fenigen daan hagegatuga e maaneki misala kalgon mi bulala ka balala mahenga echaka beenu mennuwan evs niwakame hama lotuge faano qomuge mihun e kantata kuramunde gota magmatiga ha maya kantata kuramun daan kukul hala balale salgon menna hama e usul fennan ehmima mi laduwetika netijjeya mujtamaun ekankan hama barabara fenigen daane den Allah handumako ekalang ekkawantakan hadan ko dinun emihunna e wara muhimukame Allah handumakoran emihunna daskod devuma akiga Allahuge ekkawantakan hadan ko devwa e maga gowalevu ei Lut alayhis salam mi wadagen emihunna ivve basta ki hagidatuba den e akiga Allahuge nasehan handumako devun den algon men enge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith ga annane deenaki nasihate hemim mi deen annakama vejje egmane ki nasihat onnane e nasihat devun onnan jehen e nasihat nodevekama vejje deenuge mati mihun handane tigen hinga dane ingeto ehme nasihat nannakama vejje mihun deena duruheliwamu hinga dane tiwe ekan handumako devumashe Lut alayhis salam wana mi deenuge wahakata nasihatu sifaga mi devwamun gendawani den Allah nahi kuravi kandataka fahish amalta mana kuravu mives algon me visnanji hekame ega maneki mujtama atakun ekah manzaru fennakama vejjiya algon menna oti ekankan huttuma masakke kurun de mige imankam ge me dash darajeki algon menge hitun ekan qabul kollagen timu e maneki ekurani nubakameke evaru ei emme dashu daraje imankam ga mitaga algon menna fenani Lut alayhis salam wada yannawagen ekan emihunna me faaluga bayan koddevata ehm rasul bekalunaki hagegatuga e darajaga tibbawagen ekankan handan koddeva bay algon menge mi ummatuga ilmu vere mihimereni rasul bekalunge warisunge gotuga rasulag hadis gonani al ulama warasatul anbiya nabi bekalunge waruta verinne ilmu verinnaki ehm ilmu veringe macca lazim evukure e nabi bekalunge risalatu handan koddinu mihunna e handan koddi ekankan beevun
එහෙම අල්ලාහ් නහී කරවි කන්දතක ෆාහිෂ අමලත මනාකෝ අල්ලාහ්ගේ අසාබ කෝෆාය බිරුවති කුරු මී හුරිහා කමෙන් අල්ගොන් මෙන් එබ හඳාන් කුරන් ජෙහෙ මී වාහක දක්කායරුග එහෙම දෙම්මේ අල්ගොන් මී වාහක දෙක ඉල්මරින්ගේ මච්චන් එබ ලාසිම් කුරේ ඒ මුජ්තමාතක හැමෙන් අල්ලාහ්ගේ අසාබුගේ වාහක දක්කා මුජ්තමාවග තිබි මී හුන්න ඒගේ මච්ච මී නසේ හැදී ඒකංකන් හඳාන් කොද්දී ඒගේ බිරුවරිකන් විස්නාදිනු එහෙම වීම එකංකම ගවාලු මටක මෑන් අල්ලාහ් ලූත් අලයිහිස්සලාම් මී ෆොනුවි සදුම්ගේ මීහුන්ගේ ගාතන් ඒ මීහුන්ගේ තරේග එන් එවස් කමෙන් නැතිම ඒ හොරිහා කමෙන් ඒ මීහුන්න රංගල බයන් කොද්දිනුම අද මේ දෙමෙ ෂේඛ් ඉබ්‍රාහිම් මේ ෆාකර නුක්තාත කාවොಂಡು ඉතුරු එච් දන්නවාදම් බේනමෙ මෙහර කීත් කුර්ආනුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලූත් කෆාන ගෞමුගේ මීහුන් සිෆ කරවා ෆාවා ගොත බලාරුග අවල් මෙන්න කණ්ඩායලිගෙන් හවර සාෆ් කුර්ආනුගේ ඒකී ආයතකුම් ෆෙන්න මිහිරි එමීහුන්නකි මිෆද නොබ කන්තත කුරුමුග හද්දු ෆහනාලාෆාවා බයක්කන් වර බොඩ අවුණ මෙන්න දේහවා ගොත එපද ඉබාරත්තකුන් එවාහක ඇස්වේ ලූත් ගෆානුගේ බස්ෆොලුගේ ගොතුග කීත කුර්ආනුගේ එවාහක අවුණ බයන් කරා එන් ආයතෙක්ග වහි කරවණි බල් අන්තුම් කෞමුම් මුස්රිෆුන් ෆාෆා කුර්මා මිෆද මේ නොබෑ කන්තත කුරුමුග අල්ලාහ් කනලුවා ඉන්තකුන් බේර නොකුම ගොස් එකමුග ඉස්රාෆ් කුරමානකි හද්දු ෆාන ගොස් එදිබි අනින් ආයතිග අල්ලාහ් වහි කරවණි බල් අන්තුම් කෞමුන් ආදුන් mi lafuzu sagun men hama dalil koddani Allah subhanahu wa ta'ala fitratuga mi lawafa insani usutaka dina shariatuga lawafa hamataka mikandatakun macca arayen gos effarata gos ahage ke kankan dukolla emihun amille gotte genes mi nuba fahish kandata kurumuga tire warnawa ehmima hame gotte e gawmu sefa kurawa ehin ayate gonnani bal antum qaumun tajhalun manaki deenuge kandattaka fitrati gotun engin jehe kandattaka buddhiya wisdom jehe kandattaka min evveskama kam gawmuge mihun kodaves farwada no bahatte ehmima emihun tibi halat wara rangala mi ayatakun agul menna sefegende ade den awonu me demme ko ibrahim ashara kore be me Allah subhanahu wa taala ekal me lotu fane me gata phone ba ekal fane me hunna dawatta ke debi en furtama kalanga konkuruma adi ekalaga nurohi ode gannawa kantata mihun kuruma midda fahisha amatakum me durhaliwuma adi me liwatu kurum pikantata gawa awon hagegatu me dannone e fahish kantata ge hagegatu maksad ge ingatu pikantata kun mihun akatiruma ekalefana mihunna me gowale bumun emihun mehadawataki ekalefana forasarako malayamai ko emihu gotuga bodawe gannani ei hama komme anyawari bagge saade emihun eme fahun mi adi Allah subhanahu wa ta'ala ge azab se inkar kuri emihun agun furatam denne mihin emihun burani kalefan te vidalwani teduflekkamuga anuwata kalefana keri kuladane wegen ba kamuga wana tiyanum timannamege machan nikan azab fonwa ballawashe kalefan wele raskadange hadratum dem mi lotuga faana me Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun emihunna khofa lebuma edi dua kurawani musa anwar adi algunes mi ebajihe mi getere ituru kodla e demme tividale gotan emihunna hame e shariatu ge kandata bayan ko dinima emihun ekama bodave gati adi bodave gatuma fahuga emihun ge fajiru kama emihun ge kafaru kamuga itura demitivman emihun azum kanelu ma ekuga emihun lutu alayhi salam inzaru demun gendi ti kandataka tiegota behi timammenna faadu kiya hadakama vejjiya algon menge kandataka behe gotu waakfulu dakkawakama wanya sadumun wes beeru kollana mengeto mi wahaken algon men dairu mi moyakamuge intiha bayaku mi rangalu amalu kurakama vejjiya ebege natijayakam mennani rashum beeru kollu mota mi wahaken algon men badalar mi buddhi nekkamuge ege nihayata goswawakan mi kamakamedu furihame fikuru nukurakamuge hekke mitaga algon menna me fennani insanunge terega faafa kuruma hadimurdar amalutakun duruma Allah nahi kore vikantatakun durumaki kushekkama beleveta mitaga me fennani ei ugubay liben jihena kameke emihun dunyawi gotun e kanda alamundani ehem wima emihun ewle gota khilafa kushun ekkibawegen ule kama vejjiya ebayaku rashum beeruko rashum fonwalun ei kon zamane go ekkametto algon men hituga ufede swalemi ehem mujtamauga mi munkarayataka fahish amaltaka hadimurdar viyanuda kandataka ove ekantata manakun e wahaka dakka kamwejjiya ei
emihku rashum beerokon emiheka bodu adabe dinumen ei kom mujtamaiga ekkametto mi suwal algona mi ufedeni mihai sabuga Sheikh Abdul algonmen hagigatuga Ibrahim ti miharu algonmen mai wahakataka visnamun dairuga nota tarihiku safahata gokomun dairu algonmen nan hama fahaka kolleve ti suwalige jawabu ar riti kondetta ei algonmen na komme gawmakum wes mibannani kom insanunge tere rasulak fonu ejji e farata ko algonmen me fennani e heyokaman inkar ko e rasulaka dekola wahaka dakkamu mi hundata hagigatuga mi Ibrahim mi lutuge fanuge qawmuga awes emihun ge kurani nuba kamekkaman emihun nudike emihun malamatige gotum mi bunani ei ma mabbe ke emihun ge gotan ulen dashe mi algona hiwani komme nuba fahish amalen hingamunda komme mujtamai gawes kantatta wamunda gote ei eba emihun eule goittoge sababu Allah subhanahu wa taala emihun ge kan zinet teri koddevi එහෙම එමිහුන් දෙකෙනි එයි මා ගොතෙක් කමුග රංගල ගොතෙක් ගමග මමන් සුයින ලහු සූ අමලිහි ෆරාහු හසන අල්ලාහ් වහි කරබන් එනුන්ත එහෙම ඒ ගොතුගේ මතින් එමිහුන් එයි රංගල කමෙක් කමුග දෙකකින් එමිහුන් එකන් කරණි එහෙම මිහුන මලාම එමි කරණි එයි හගීගතුග අල්ගොන් මෙන්ගේ එවස් මුජ්තමයිග ඔවිගෙන් වාන කමෙන්නු එහෙන්නම සෙකන්තත්තන් අල්ගොන් මෙන්ගේ තෙරේ මුලි දුනියෙන් ෆෙන්නමුම් මිදනි අද මේ dem Sheikh Abdul Aziz ishara korevi nukta yadi Sheikh Ibrahim dos wahka dekkom gafa koreve kantaka badaru agol menna warabra fa koreve lutu fanu gamuge mihun ekorumundiya fahish amalta emihun gabu ko gentibi ei hama rangalu kandathe gotuga nota ekankamuga emihunna lutu gafanu devumude nasihata irshadaka adekankamu kibawma විදාලොම් දෙ බස්පොරතක එමි හොඳි වර බොඩ බීරු කම්පත දෙමු නතිජක එමි හොන් තිබි හගීගතුගා දුනියේග ඉන්සාන මිලිබේ ශහවතරකමුග උෆල්ගදර ගොස් ගෙල්ලිෆා එකංකං ඒ රීති කමකමුග එමි හොන්න බලාගණෙෆ් අවුල් මෙතනුග ෆාහ කරම් මෙවල නුක්තායකි හගීගතුග මේ ඒ zamanuge ඒ zamaන බාරුග සම ඉන්සානුග තරේ බයක කමුගේ රීති කන්නෝත මේ කමක්කි එමිහුන්න මා කමුදා කමේ ගොතුක බලාගෙන ඒ අමල් ෆාහිෂ් අමල් එමිහුන් කරමු ගෙන්ගොස් ෆාවණි ei hamari kame kamuga emi honna fenigin ekan koffawani ade ulum demme sheikh hazi ishara kore fadan baykan e no baykan megetere gos gelli huswaji kawanya shaytana baykan eba waswas de ei den emme rangol riti ko ekam bes mihar awul me mitiba duniyega bes awulna fa koreve awul minge terega gena mi honna mi nukta harangalaka bigne be phone vismadang farigena tis dan hendames hawa duniyega ingeto miharwes awul menna fa koreve mi noba fahish amalta faaluga hinga waragena bayko duniyega ebatibi ade mifada mi qawmutawga wara diuko bahas kore waragena bayko mi hagu hoduma nikume uletama sagol menna fene me zamanuge media ge zariyan awul menna hama e manzarta wes fenna mandani waragena qawmutawga qanun hada majlis tawga wes war boda mikama wakalat ko e pada qanun ta fas ko dinuma masay ko festival adi bay gawmata hoga e qanuni gotun baru libi e pada amalta hinga tanta mesibor ehmima duniyega agunmen miha tahzibi zamanege ole mun daruga wes mi fada amalta ei riti kandatta kama ga bay mi dekewa ka agun mitanuga fa korani ehmima mi agun me visnadenje nukta agun me islami mujtama agun me mi dirol mun daruga agun menge rasuluna nabiin islami risalat algomenna hama genstewa be from takafa me riyati usul ta algomen hadan kuran jehen aneka mifada noba amaltan kan algomen aragatum ga sabun kuriga efada gawmutaka allah subhanahu wa taala fonuwa fa azabta algomen hadames kuran jehen ibrat teri filawta algomen mikan kam libigan jehen miha hisabu mi program nimala wakiwani irad kureviya adius mifadahim fursatakan edemu adi mi program gu sabun ehun terina faida hori malumat tak geneste unkam ge hinham jehum besli bigannamu program record kuri Khalid Ibrahim Hussein bi Sheikh Abdullah Jamil ufeddi algon Ali Abdullah wassalamu alaykum